Ajmo tamo da se ne. Naš program još zvanično nije počeo, ali ja volim jedan veliki aplauz za učesnike marša i preživjeli pripadnike Srpsko-Savske brigade. Oni su zaslužni da su danas i ovde. Učesnici marša Krasne Galaja u 2000 sport. U dvije vrste sport. Nalijevo krug. Voljno. Stradanja, ali i otpora agresiji na području općine Savski Most. Tokom svih ovih dana održavanja ove manifestacije, pa i prije, kroz sjećanje na strahote iz maja i juna mjeseca u Mahali i Mužićima, Trljevi, u Hrustovu, Henjarima, Begićima, na Vrpuljskom mostu, Šehidskom mezarju Hrustovu Vrpolje i ostalim dijelovima Savske doline, čuli smo kako je bilo te kobne 1992. godine u Savskom mostu. Neki možda to čuju i prvi put i upravo zbog mlađih generacija ovakve i slične manifestacije treba da žive, sjećaju i opominju. Danas je prilika da se prisjetimo, evociramo uspomene na majske i junske dane iz 1992. godine, kada je opstanak bošnjačkog naroda bio u potpunosti ugrožen i kada je naš narod bio potpuno obespravljen, ponižavan, tučen i mučen, silovan i ubijan. No, bošnjački narod ima svoje sinove, ima svoje heroje. Baš na ovom mjestu ustali su najbolji sinovi Vrpolja i Hrustova i pojedinci iz drugih dijelova Savske općine, ali i općine Tuč, da brane čast i ponos naroda i ovog kraja. Te samoorganizirane jedinice Patriotske lige će kasnije postati okosnica formacija iz koje će se iznjedriti Armija Republike Bosne i Hercegovine u pravednoj borbi za slobodu i opstanak, za pravo na život na svojim vjekovnim ognjištima. Upravo su ove samoorganizirane jedinice odigrale krucijalnu ulogu u odbrani slobodnih teritorija jedinjene države Bosne i Hercegovine. Današnja svečanost ovdje na Galaji je u čast tim mladim, ali i starim ljudima koji su svoje živote založili u trenutku najvećeg stradanja i opasnosti. Stoga u ime organizatora manifestacije Galaja 2012 posebne pozdrave i riječi dobrodošlice upućujem onim borcima i njihovim porodicima koji su tih teških, ali i slavnih dana ratne 1992. godine bili ovdje i uzeli oružje u ruke
da se bore za svoj narod i domovinu, kao i svima vama, poštovani posjetioci i dragi gosti, koji ste svojim prisustvom uveličali ovaj skup. A ja vas molim, veliki aplauz za preživjele borce Patriotske linije Galaje. Sa nama. Mnogi od pripadnika Patriotske linije iz tog perioda dadoše svoje živote na putu do slobode ovdje na Galaji, ali i širom ratišta Bosne i Hercegovine. Neka im je rahmet duši i neka vječno žive u našim sjećanjima. Ja pozivam Efendiju Enesa Pašalića da učenjem Fatihe odamo počast njima, šehidima koji su svoje živote ugradili u slobodu koju danas svi uživamo, ali i svim pripadnicima armije BiH te našim stradalim sugrađanima tokom ratnog perioda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته svima vama ovdje prisutnim poseban selam upućujem našim majkama i porodicama šehida, ratnih vojnih invalida. Selame upućujem i našim dragim gostima iz javnog, kulturnog, političkog i vjerskog života, a poseban selam za ove ovdje momke koji stoje ispred bine, koji su uzrokom i ovog našeg današnjeg okupljanja. Da nije njih bilo te davne 92. godine, Allah Đelešanu samo dragi zna šta bi danas bilo od nas i od naše Bosne. Stoga, budimo ponosni, budimo sretni što danas ovdje zajedno stojimo sa njima i dijelimo i evociramo uspomene na tu davnu 92. godinu. Normalno, moramo se sjetiti onih koji danas nisu ovdje sa nama, koji su svoju krv utkali u temelje ove naše nama drage domovine Bosne i Hercegovine. Stoga, u to ime vas pozivam da ih se sjetimo učenjem Fatihe. Ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. A kasnije 510. brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Drage majke, draga djeco, saborci, gosti, svi oni koji ste našli da svoje vrijeme danas ovdje provedete s nama borcima Ključko-Sanske jedinice koji 92. godine se borili i odbranili državu Bosnu i Hercegovinu. Ponosan sam danas što je ovdje veliki broj ljudi došao da čuje kratku istoriju koja se dešavala tih dana maja i juna 92. godine ovdje upravo u šumi Galaje. Bili su to herojski dani ovih momaka koje vidite ovdje, koji ovako jednostavno izgledaju, ali kad treba herojska srca u njih poradi i nema tog neprijatelja kojeg oni tada nisu mogli, a ako Bog da ni sada ako zatreba ne bi savladali. Bili smo ovdje opkoljeni tog 3. juna 92. godine. Možete zamisliti njih nepune 3000, nas 200 i nešto. Kada bi ovako igrao se na šahovskoj tabli, onda bi neko potpisao brzo kapitulaciju. Međutim, mi u tom momentu smo imali samo jednu odluku, da svoje živote naplatimo dostojanstveno i da poginemo u ovoj borbi, i svi oni koji su željeli da nas tada zarobe ili ubiju, morali su dobro da potroše svoju energiju i svoje metke da bi to uradili. Kada su odavde upravo krenuli u streljačkom stroju, mi smo bili ovdje u ovoj šumi iza vas, grupisani, spremni za sve vidove borbe, i nakon nepunih možda 15 minuta te prve borbe, kada sam komandu u strelce za borbu juriš napred,
da ste čuli ta mlada lica koja su krenula u šumu, gore uzbrdo prema četnicima, niko u tom momentu nije razmišljao da će poginuti. Samo smo imali jedan cilj da njih što više ubijemo u toj borbi koja je bila. Upravo se čudo desilo. Ta herojska odluka, ta herojska naša borba je promijenila za nepunih kolosata tog borbe. U toj herojskoj borbi nije ovih nekoliko vojnika je stradalo. Nekoliko smo zarobili i došli odmah i do njegovog komandanta Radakovića. Promijenila se priča, traže oni pregovore, nas samo 200, njih 3000. I u toj borbi kad su oni vidjeli našu odlučnost, da smo mi spremni da svoje živote damo, zovu odmah komandu brigade pukovnika Bastaru da se prekine borba i da nastave se pregovori. U tim pregovorima, naravno, mi ponovo nismo imali šta izgubiti. I ja sam sa rahmetli Amirom Baltićem otišao dole do Vrpolja, naši su borci ostali ovdje, i Aziz, i Amir, i svi ovi koji su bili ovdje, ostali su tu da čuvaju ove zarobljene njihove starješine i vojnike, a ja sam dole otišao na pregovore. Kada sam došao do Vrpolja dole, bilo je dosta naroda našeg. Naravno, nazvao sam im selam i rekao, ne bojte se ništa, mi smo gore dobro, zdravo, ne fali nam ništa. Tada je pukovnik Bastara, nije niš mogao psihički izdržati, kaže, ne laži taj narod da ste izišli, dignuti ruku da ste se predali, inače cijelom artiljerijom tenkovima krećem na vas. Vidim budala u čovjeka. U tom momentu rekao, pukovniče, ja moram otići gore da svojih saboraca, da ja upitam njih šta dalje. Došao sam ponovo ovdje i onda smo rekli, nema više pregovora, nastavljamo borbu. Tada je došao ponovo do njihove uzbune, dolazi na noge nama major Veljko Brajić, nudi sve vrste saradnje, pregovora i dogovora i mi odlučujemo da nas oni 4. juna odvezu autobusima ko Gospodu do grada Bihaća. I hvala Bogu, mi smo uspjeli. Tu noć je trebalo uspostaviti kontakt sa teritorijalnom Bihaća i ja sam onako u zanosu, što kažu, mladosti, ali sigurnosti svojih saboraca. Ako se meni šta desi da će oni nastaviti dalje sa borbom, tu noć otišao da im dokažemo da smo hrabri od njih, noćno u njihovoj komandi gore u Trmošini. Nema Allaha dragoga, nikoga se mi ni tada ni sada nismo bojali. Sutradan oni su dovezli autobuse, mi ko gospoda sišli dole do Vrpolja, u autobusima uz njihovu pratnju, 2 kamiona vojske i transporter naprijed, tako 2 iza, kaže da nas ne bi Srbi napali, to jest njih da ne bi Srbi napali u toj koloni. I mi smo došli do Kasarni Grabež, tamo se pridružili teritorijalnoj odbrani grada Bihaća, Tazina i Bosanske krajine. Da bi samo nakon nekoliko dana, nakon naših 7 do 10 dana, ista ta 6. Sanska došla i napala Grmuško-Srbljanski plato. Plato gdje ovdje danas ima boraca sa tog platoa i mi smo odmah uključeni da branimo taj plato kao iskusna jedinica i uspjeli smo da odbranimo sela Spahići, jezero Srbljan i Grmuš, i onaj dio Lilake, Brkće, Majanović i tako dalje. Ali je zanimljiva i sljedeća situacija. Naš djelar Stalešević, koji je imao priliku i da otvori novu džamiju tamo, on je 1992. godine svojim ručnim raketnim bacačom srušio džamiju jer unutra su bili četnici i svi smo mu hvalili na tome. Druga njihova jedinica je krenula na Spašće. Možete zamisliti, lično ih je vodio pukovnik Bastara i u tom dijelu, kada su oni ubili 3 momaka iz Spahića i jednog zarobili, oni su ga pitali ko je dole. Kad je on rekao da je dole kapetan Avdić i da je vojska iz Ključa i Tane, on je onda komandovao toj četničkoj jedinici da se povuku prema Kasarni Grabež, a malome tome iz Spahića kaže, ako ne dovedeš do Grabeža, doći ćeš u razmenu. I hvala Bogu, mi smo nakon određenog vremena ubili jednog njihovog poručnika i zamijenili za tog našeg momka i onda nam je on ispričao kako je bio u Usi Palanci u zatvoru, ali je hvala Bogu i danas
živ i pripadnike armije, znači oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovo sve govori da kažem da je dolina Stane posebno dala svoj doprinos 1992. godine, ali da su bila i velika stradanja 1992. godine. Da su borci iz doline Stane nakon odlaska i u Čađinsku krajinu priključili se i postali okosnica tamo. Da su borci Sanske doline otišli u 7. korpus i bili okosnica 7. korpusa. Nema niko pravo da ovim našim majkama, da ove naše majke neko pati, da ove naše ratne vojne invalide neko pati, da neko ukida ono što je bilo ovdje 1992. godine. Ko to može da kaže da mali Elvir Gominić nije bio 1992. sa nama ovdje i da nije poginuo upravo u ovoj šumu ovdje Galaje, da bi njegova majka prva dobila odbijenicu Jukilnove prava. Srami je bilo na tome, ali vašom borbom, našom, ovi ratni vojni invalida ovdje, ovi političara ovdje iz Ključa i Sanske i Mosta i predsjedavajuće, mi smo toliki pritisak uradili zadnjih nekoliko mjeseci da je moralo i na inicijativu nas, poslanika iz Unsko-Sanskog kantona, to se vrati ponovo u parlamentarnu proceduru i prije 7 dana usvojili smo nacrt vezano kod toga i ove familije će ponovo biti uživati ona prava koja su zaslužila njihova djeca 1992. godine svojom borbom ovdje. Atak je ponovo na Stansku dolinu ovdje. Ne mogu zaista da se pomirim sa činjenicom koja se dešava ovih zadnjih dana. Da se smijenu 2 ministra iz Stanske doline. Naš ministar iz Stanskoga mosta, koji je ministar financija, koji je ovdje odradio da stabilizira budžet Unsko-Sanskog kantona, koji nije dozvolio premijer da zaduži Unsko-Sanski kanton kao što je zadužio i uništio općinu Bihać. Naš ministar Ezelić, koji je heroj ovdje 1992. godine, koji je ministar za boračka pitanja, bio s nama ovdje u Galaji 1992. godine, njega premijer mijenja, a 1992. godine je bio u Hrvatskoj mladeži HVO-a. Sram ga bilo na takvim odlukama, to je ponovo atak na Stansku dolinu. Ali nećemo mi to dozvoliti kao što nismo dozvolili 1992. godine, uvijek smo mi Stanska dolina spremni na kontre i kada smo u manjom dijelu, ali uvijek ćemo, hvala Bogu, izići kao pobjednici. To ćemo mi dokazati da ćemo izići, a još jednom vama hvala svima uz ovu podršku i sigurno ovo su teški dani za bošnjački narod, ali kada smo znali 1992. godine, znaćemo i sada i nećemo dozvoliti da se urušava država Bosna i Hercegovina i oni koji su zamrzli budućnost Bosne i Hercegovine da bi entiteti rasli, oni žele uništenje Bosne. Nećemo to dozvoliti. Još jednom hvala vam svima što ste danas ovdje došli.